Kardom card benglong pini nili pothot rantlo nali tum kaching hon mate kilang bo channel card betage 2.0 along lapen pini a video bang nali tum thek ponong pola thumbnail mate title long stamina nali tum kilang pen chini ikpo lasi lason thak thak sini laso video tlong da than pon ikpo lapen pini a video bang nali tum asap so ning dogi lapen nali tum han kinang sot pusi nili ning chithelo athema prang kela min Adhar portal long pen mang kenali tum mobile number le lingis ta la pen email kaprek nali tum lingis ta Adhar center long dam nang non bang la so website bang non akimi portal mane ching ingpu elo asna nang li tum bang hemi nilun pen le Adhar center dam de pen stamin nali tum mobile number update melo la pen email hai huita nali tum dak pen update ik melo la si koson son se process claim naing ma akam bang koson si pachuni ma la so video lang nali tum thek pon long po la si nali tum video ki cheng pen ki jot on lang oi la pulte nali tum chini ikpo la pen la so video lang me san pulte nali tum share pon ik tha la si video start te frang kai kesan pader depin ben nali tum la intro bang lang ikon intro lang det video le cheng pon philo nang tang te nali tum intro bang lang ikon la penali tum la so video description os tame la so link bang long po la son si nali tum thek pon long po la so video description os ta la pen so link long ber det penali tum Adhar browser pen nali tum mobile long pen ching pu det pen la son arjan mate picture hai hui nali tum matheng no nang lang po la pen da nang lang det pen a finali tum ki ching si ban nali tum ki claim ning bang ke dak Adhar card long ke domain la pen dak address Adhar card long ke do address la pen pin code la pen nali tum email ID la pen ko so mobile sin nali tum dak pen add doni mala so mobile number la pen la hai hui nali tum fill up da thai pen la select service nali tum thek pon longi nili dak jum na wong pipo la dak select service pon nali tum dak service nali tum select ignang po dak selected pen nali tum atheng no la son dak option wang oi dak mail booking la pen mail delivery la pen financial service la pen IPPB जीवन प्रमाण digital life certificate la pen IPPB other service la pen IPPB Adhar service la sinali tum bang la IPPB Adhar service bang sinali tum select ponang po dak selected pen afit nali tum la abera ko do thupo la select ko do thupo la so select podim nali tum dak ber icon dak ber ik det penali tum a mobile mate la son arjan chiklang podak hini option di asnali tum non banket la o smart tum hanjang se enrollment Adhar salam people de nali tum 0 to 5 years an ning o smart tum salam people dak ber icon la pen non mobile number la pen email hai hui se lingi pulate mate update pulate nali tum la dak ber icon la sodem nali tum choose ponang po dak choose det benefit la ber thekloi la request OTP pu tu la sodem ber icon nali tum dak ber ik det benefit nili dak nampik lang po la fill up serarak po la nili dak fill up thai po la pen dak request OTP fu dim nili ber ik po OTP banang le po ko so mobile number sinali tum ki edim mala so mobile number lang OTP nang le ik po la OTP bang ber ik nang po la sinili dak video sab se paching ton ik kok po request OTP long ber det benefit nali tum mobile long stame OTP nang le ik po dak nali tum dak theklo ya berta la pen OTP banali tum dak ber det benefit nali tum la confirm service request for dim ber igo dak ber ik det penali tum la ber bang theklong po request submitted successfully request reference number dak number hai hoinali tum dak thek pon long po number la dakho la so number banali tum copy ik denon kalte screenshots de en ik denon la pen ada request le det benefit nali tum Indian Post penali tum pan hodak kam la Adhar service ki claim tum nali tum hem an na humri ik po na humri resta phone stan nang call ik po nang contact ik po ni thompen fit mate ni pli benefit stamin nang litum han nang humri ik po la penali tum la Adhar details sai ba nali tum pido nang po la pen anam ba nali tum parung si kalte pokep ana ani
lanchot aname la pen nalitum la so ID tragi pulote anang ding sikile ma pulote nalitum dak thek ponloi la athak ke tok di click to track your request pudi la si request bang successful fema nalitum dak ber igo dak ber igdat pen nalitum la enter mobile number kalte reference number da sodim ber igo la pen la puakung di la facebook tok thek loi dak ber igdat pen la berik dat penani tem theng na dak status ba na chikla ikpo pending ma mate kanang dengsi kelema la penali tum la so video jong silang mesen polte nali tum kilang pening sam mate sab so kerap long polte nali tum share ik tha video la pen la so channel long jong sa kimilang polte subscribe ik tha la pen views bang kanon mala me kom hoya son si ke theklong la pen kilang le tum si not subscriber tum si kilang bang ta ke ong la pen subscriber tum ang kom o copy pone la bang chin ne athe important data hai polos nilika upload tena video ta la se video banale tum input so important chat ta thegi la sinale tum serik tha la pen mission sta comment nang le tum dak pik tha la pen jong se la so request la so fill up pini jong se pini problem do pulte nili fan nang homri gon whatsapp long tame la pen facebook la pen kapre gadim tame nang litum la so video description as tame link loin la so link contact and follow la pen hadak email hai hoite loin na litum dagle na homri tame la se pinya video long mala ancholo la pen kadu kave la so video kilang ara do anstam fans tame nilhen pen kardom